tilun haublei man penia yalang jingem hadin ke jingkla no ki kemi ki pa ki angut shipara ki la shemi ka senja man yang hala ki jonggi ki jan da ka baseng ya ka dukan bam ka ba ki la bo maulai nongkwar block 7 ka ba ki ai kerteng da ka sina restaurant kini ki angut ki kentup yo men u amri bon son scambel pat upara khadu pat arki labiang scambel nolor angut ki para kenthei aba kren mat umau par hadin ba kila depan play kini kedukan bam uba amri kumju uba arki kia thu ba baro angut ki dei ki bladan jingtiben haga kamshet but dei na kini ka daw kila shemi ka rai rangba ban phai khmat no shakani ka kam kaba kam sultan nat kalong pakini baro angut ki don la ka jong ka jingtiben ban shet kabalong kat kum karukam bam ki pat ba menta do menta inya ngap ke jingya lenti jong kini kishi para hadu bakin dala ban seng sundan da kedukaan bam kabapaka Jangan ada ambil buat scambel ini di para hadu kan Jangan kerteng arti lah dia scambel talak don san kat terus nang nilai lek catering te haswa jong katu ke bangin yo ay gini kedukan bang yo play ni lek catering swa tibon dong isu betul itu share kadang-kadang kan di cakap di banyak beliau ni kita ni lah yo ada ba ya tho ai ni ke pun part customer ki boong ni ba beli film wat lah play dekat dukan mah dia hacking por part nimpat yo lah pun play dukan mah dukan nimpat yo iki dukan di bawah yang play di yo tong ni sedang bersana yang ya di kumta kan yang para aku ni sedang dikuntahi dan don order gila phone dan gila sudah share ni gila sushi kita di order kita ni kita ini sedang ini ke banginang play mentang kade bio sina restaurant kade ke Nongkwar block 7 kade Hamid Road hi kade ke way kata kade ke first priority kan tama kalong pembeli ni ai go ka advantage jungi kalong mangingile hi ni share hi na tong sedong they we not dependent on the cook kan nomor babun sin kalau ni ladang ibu kok makanaro ada ni change ni yai change ikut katir dong ka dingbang ka apher kila da dei hik foodies ti bawan bangman ka por isung thu ba chisin ba ka apher katir te advantage jong kalau ngi shet hi ti dingbang ka katir ka ne kum ju te quality jong ka food ni a hi mangi ni pen biang ni na dong sedang te chef te bon bi handle ini hi nga tengah Indian ini lah le Chinese nak Korean ke Asian style ini lah ini mga yung swerte yung kabang and lakum ka price range tu kabyang di ka quality ka food tu yung ba ka best blood di man kasi lagi ba ka to ki juki customer di ka to kan ka I mean same susu begini yung akong concentrate high di Chinese nata Asian style gitu di Korean tu we actually kita Sudan di kita nanti ngasih kam specialize bah gini ki Indian food gini ki biryani mata gini ki butter chicken mata gini ki street food lo ki cuong bagi sepam bah gini ki Mongala gini gini ki chole bhature ngasih kam specialize bah gitu kan mostly gini Indian behi bang specialize kawai te kalang ba nadun na yeng ni naman bangi ki may dum dachu parang dachu te kabante dong ako bakut te ngas ko ni ko ba kumaktin dum ray ko ba no chu pa ni wala ray ding sedang jong may long berit ray kabakut jong may kanang man crowd te ngar manget ya kata mangayan ya kata di kajing syania ako play mo marba mensua ko no ngi sedang ni dukan deja dong swaga covid ni sedang ni ni deja tipor ni demo musko kan kalai tali te andre isania nga kawai ngalong ba ngadon kata ka patients kabangan syania be play mo kat u penyak u awang betrai kat ka me penyak me kade ka khatam tini yo adu kan ni kalat pementar ko ditang na kajing ai ko play kan ndai ka i ka hiru kade kajing kerku ka kajing ai ko play te kan suong khamtam ni customers iban customers iban nang one to mine kani ka restaurant jongi kadon ha maulai Nongkwar block 7 kadai harum jong ka bazar India kadai syakatia pin sei ka signboard bacho bio sina restaurant ka bahe ka dukan ka di rongyong
Te ka parking te ka kham jenja tama ki two wheelers ka biang chane chane. Te ngi play man kasni light no Monday. And nalol kata ki special pio ang ni pio ki seafood nang ta ki Indian food pio ngi kam specialize bahai ki Indian food but ki seafood nang ta ba ki Chinese food. Te ngai aware and plus ka dor ka biang ang ngatip ba ka dor jong ka kam biang hi compare but kibigi way ke sayawan sayama but yo quality jong ka food ka ba biang ke kikit catering ni shim any catering menta nomor balik menta kajuk menta wat apa yang perlu ki catering tingi ngi shit pen shit i bumi gitu dijadlu tigi ya tho ki sngikha ki ni shim catering te ke number phone jongi ka de 81199 26365 but 94364 87731. Filapan phone but filapan call number